munsi y'ibyishimo abantu kurondora cyangwa se bagatinda kuri space, suko tudafite ibyo kuvuga ahubwo nuko dufite ibyo kuvuga byabaye byinshi. Niyo mpamvu abantu wenda batinze kuri space. Twanabivuze kare yuko twe tugira ibyo dukora, gutinda tuvuga no gutinda kuma space twe dufite mbese ibisobanuro bihagije yuko tuba twatuvuga ibyo dukora kandi tuba twatuvuga ibintu bizima, paske nyine twe dutandukanye n'abandi barwanya koze ntibagira umurimo bagira nuko muzarebe page zabo. Twebwe page zacu za Twitter ziba ziri kuvuga abadamu barashwe n'amadrone, ziba ziri kuvuga imirima yasahuwe, ziba ziri kuvuga amazu yarashwe. Ibo uzasanga umuntu wabo bizeye intwari yabo yabahagurukiye kubesha iyo banabivuga, ugasanga nk'umuntu uvuye Kinshasa kubona Tshisekedi yaje gutwitinga ngo avuge wenda kuko agenda gufunguza ziriya mfungwa Tshisekedi afite, ugasanga yiri bavuga hejuru ya David Gakiza, ugasanga nije yamanitse, ugasanga yirije Dr Vice President Kanyiki kuri Twitter yiwe, ugasanga yatutse, ugasanga yafashe undi muyobozi General Sematama niwe yashize. Donc ibo urugamba rwabo nitwe, nigo urugamba rwabo, naho twe urugamba rwacu ni koze yacu. Niyo mpamvu dutandukanye mu mirimo, niyo mpamvu tugira byinshi byiza byo kuvuga dukora, niyo mpamvu tugira byinshi bibi dukorerwa twavuga. So turatandukanye nabo cyane. Murakoze cyane. Ndababwira nje ndavuga ku kijanye n'ibyo wenda ko sinzi ibyo wenda Mzee Kingdom na David Gakiza bavuze nk'abayobozi, ariko ndashaka kubahezaho umuco ukeya kuko twari twaganiriye mbere. Ndarabivugaho, reka mbabwire yuko kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize 2025 habaye deployment mu Minembwe y'ingabo z'u Burundi, FDLR na Wazalendo na FARDC muri plateau, avec objectif yo kugira ngo abaderasi n'abaturage mu karere bakura abanyamurenge mu karere ka plateau. Kandi yari intambara iri ideologique, igasubira kandi ikaba iri intambara strategique kuri bo. Mu buryo bwa ideologie nico ni wa mugambi wo kuva mu mututsi wese muri este ave muri Congo. Mu buryo buri strategique nuko Minembwe yari plan yo kuzafatwa bagakoresha birabibuga biri kibuga cha Mikenke n'ikibuga cha Minembwe, and then chaîne de montagne ya mitumba yose ikaba deployed kugira ngo barase igihugu cy'u Rwanda. Iyo jose murabizi barabyigambye kubera kuko plan ya mbere, plan A yari yatsinzwe Igoma ari Gisenyi, aho bari bajenze ingabo zabo ku mupaka w'u Rwanda kugira ngo barase u Rwanda. Basanga gutsindwa Goma no gutsindwa Bukavu biraresha, ntabwo bakwestere Bukavu ngo babishobore. Begera forêt équatoriale baja muri chaîne de montagne, misozi miremire, kugira ngo batraining renga zira FDL barakweza Malawi. Bongere kandi ariho bahagurukiriza amadrone yarasaga mu Minembwe, ahariho none baterera u Rwanda baturutse mu Minembwe. Donc kuva mu kushize bweze ubunyine mu bitekerezo byabo, iyo barashe umwana umukobwa w'imyaka 5 na drone, niyo kuri bo ndiba bahombye, kuri bo babinganya ko bagabanyije umuturage uri Kimironko. Iyo bishe umuturage mu Minembwe bakamwicira ku Runundu, babishe umuturage neza uri Nyamirambo. Iyo barashe ikibuga cya Minembwe si ikibuga cya Kongo barashe, baba baguze iyo barasa Kanombe bakarasa kira kibuga, kuko mu mutwe wabo wazi ko kukiziba hafatanye na kira kibuga gishasha aho bakaca Bugesera. Iyo barashinga hari irundu z'abanyabyishi yarako bakagigira ushanga, baba barashinga ziri mu mutara zaba Alexis Kagame, inka zaba Murigande,
kujya bataha bavuga kuko barashaka za Murigande parce que nta difference haba y'inka y'umunyamurenge n'inka y'umunyarwanda muri ideologie bigishijwe nuko twebwe kutugabanya no kutwisha no kugabanya abaturage b'u Rwanda niyo ideologie bari bafite. Or c'est faux et archi faux. Usibye kuko twamaze guhamuka mu bitekerezo tukumva yuko kubwira abantu originalite yawe ari cyaha. Urwo Rwanda batwitirira twaruvuye mu kimwe nuko ababembe bavuye Tanzania batatashe. Si twebwe twavuye mu Rwanda kera kurusha abashi bahavu. Buriya bukavu bwose muza mubona nubwo abashi bavuye ku Ngombo. Ku Ngombo bagabanyijemo kabiri ariko abashi benshi buriya n'abantu bicanguko. Abo bitabona abahavu nabo bitabona abadaka b'imudaka. Abanyarwanda buzuye. Ari ugasanga ni twe batwerera cyane u Rwanda kandi atari twe turuvuyemo vuba kurusha abashi. Naho ugasanga natwe kubera gutinya cyane twarushe turahamuka tukadusigara umuntu yihakana ko origine atari u Rwanda kandi kugira originalite ntibisobanura nationalite. Originalite ntabwo ari definition ya nationalite parce que na Tshisekedi ubwiyoboye igihugu urebye neza amateka yiwe kugira ngo yitwe umukongomani ayoboye nk'umukongomani ariko turamutse tugiye muri originalite nawe yavukiye ahandi atari muri Congo. Rero iyo timidite cyangwa se kutwentimita gutyo tukagira complexe yo kumva ko tuvuga ikinyarwanda yo kumva ko turi abatutsi yo kutumva ko basokuru originaire rwandais iyo igomba gushira ino revolution igomba kuyimara. Umuntu akaza yicara igisanya mu babembe ukababwira ko kuri umukongomani ariko sogokuruza wa gatanu avukana na musingi w'abari canguko kandi ukagira amahoro. Ibyo bigomba kuzarangira. Donc baragenda baradeployinga muri Minembwe kuva mu Rugezi uvuye Rugezi ukagera no bita za Bikarakara ukazamuka za Gakenkira za Nyaruhinga ugatibuka za Karongi za Rubemba za Mutunda za Bicumbi zero baruta Rwisakuku. Hariho amaka 78 ya FDLR y'abadede abuze Burundi na Wazalendo na FARDC. Donc 70% y'état-major y'u Burundi yari muri Plateau. Imbaraga zose z'igisirikare cya Congo nta yindi territoire bari ko barwanamo zari muri Plateau wacu Minembwe. Nuko mu Minembwe hari imbaraga z'ibihugu bibiri zose z'igisirikare. Ubu nyine ari jambo General Makanika yavuze uriya mugabo yari umuhanuzi yaravuze ngo igiti ndikiza gitinya w'ikirere cijimye ngo inkuba irongera ikubite. Donc hari mu Minembwe nta yindi mbundi nta zindi ntwaro Gisegeti asigaje mu bubiko nta n'abandi basirikare b'abahanga bavuye kuri zero bari bataragira kuri zero. Tuvuge ngo aba bavuye kuri zero baragiye wenda rohereza abandi batigeze bahakandagira. Leta y'u Burundi imwe yavuga ngo izorasa u Rwanda. Abasirikare ejo bundi yafashe b'abakongomani bavuye muri Israel bambika leta y'u Burundi ibacisha muri stade bana n'abakongomani boss bose ni hibu n'abahibu bari arimo mwana bitegeza amasaku yabo ntasa n'amateni kandi ni hibu niba bari muri stade y'Ubujumbura baberekana ngo ingabo z'u Burundi zira ni ingabo z'abakongomani zizwi kuko abarundi ntibagira ifaranga zo kugura isapi imwe muri ziriya. Kongo buri ikintu ntigira abasirikare bari trained igira icyo bita militaire ariko ntigira arme ariko icyo bita vifa vya kijeshi. Kongo igira ibikoresho ziriya sapi mwabonye bari zariko zitembera hano mu Burundi baza bacishara kuri parade ya Burundi isapi imwe yazira abahibu. Leta y'u Burundi ntiyayigura itaraguze indege itwara perezida agenda asembera mu ndege. Ziriya sapu nyine abantu nizo batekera mu ndege gica kuriya kose azasembera mu ndege niko kazi nibyo nta urabizi ko nta ndege bagira yabongera paritse mu Burundi. Nshaka kubwira niki leta y'u Burundi kubikora bya Kongo kubikoresho ibyo byose confirme ko kintigira igikoresho cyose kitarakoreshwa muri Afrika Tshisekedi ni ukigura kandi icyo gikoresho tikiza
kigugwa kigiye Kisangani, ntikiza kigugwa kigiye kurasa muri Katanga, kiza kigugwa kigiye kurasa mu Minembwe. Ibyo bikoresho byose byarakoreshejwe. Muzitegereze barabahungu ingabo za FC ziri hariya muri plateau n'izindi ziri hariya muri Nord, bagira ziriya ngofero, kandi ziriya ngofero je pense que ntazo FC gusa, ni ingofero bagiye bakura mu stock na mamura ya leta ya Kongo aho bafasha abana batwigwanaho bose bo Minembwe bamaze kuzambara, bazifatira za Rwina Mavi na za Gakenke. Ziriya ngofero zirahenda ko leta ya Kongo kubera kutwanga izwikazana n'ibikoresho bya marine mu Minembwe atanyanje yabo, bazaro bakazana n'ibikoresho bya marine mu Minembwe. Donc baba bazi ko nibatsinda Rwina Mavi kuja ku Minembwe barakoresha marine, kandi Minembwe uzivogera n'ikirato caguti. Ariko kubera kudutinya n'urwango batwanga, bazatuzanira ibikoresho ngabaje kurasa Iran. Maka yose narimbabwiye yose ari muri plateau ubu nyine mbabwira takari imwe amaki wajya bazana abamarine ruguru, bazana ibikoresho bya marine mu Minembwe. Baba bazi ko nibafata Rwina Mavege bagiye kwambuka ku Runundu, bakababwira ko bavogera Minembwe, bakagira none Minembwe ni nka Fleve Congo, bakama bazana stock yose ibikoresho bya marine bakayipakizara mu Karingi. Muzore b'imbunda barabana bagira imbunda zo mu mazi z'amakamera nizo bazabanya FARDC. Ubushize hari abasirikare bacitse bamaze kubona ko isasu ryabarebaje ku Kakenge bari reportinga muri AFC muri twigwaneho na M23, babageza mu Madego baravuga ati no ko muratubesha wenda hari indi Madego ihari. Iyi ni Madego parce que ukuntu tuyifite kuri carte kuri zero, ukuntu tuyibwirwa tugiye kurasa Minembwe suko tuyizi. Donc mu mutwe wabo bazi ko Madegu iruta Goma na Bukavu bitewe nuko bababwira ukigomba bababwira imbaraga bashobora kwifata. Ariko uyu munsi babwira nijo babwiye amakuru n'ayikuri muri izo kazi zose zari ziri mu Minembwe, takanimwe abasirikare bakirimo bagiye bose bahunze babarashe bagiye, ayo makose mu biganza by'abanyirayo. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero bavandimwe, iyi ntambara yamigaragaza ibimenyetso igitangira bitazadutsinda. Iyi ntambara yagaragaje kuko itazadutsinda ku bintu bitatu. Ikintu cya mbere, baradutwikiye, baratunyaga ibyacu, badukora jenoside ekonomike, ariko objectif yari de la cinema no kutukura mu karere. Ijambo rya mbere bayihaye amezi 3 mu kwezi kwa 2017, ubu turi 2026. Kiwopanga urugamba rwo kurwana n'umuturage utarateguye intambara, utagira bije, utuye mu karere kadapakanye ikindi gihugu wenda ukizamusapotinga, udafite financement, udafite effectif, ngo intambara uyipangure leta uyihereze 3 mois ngo irwane neva nurangiza ngo uvuge ngo iyo ntambara ngo warayitsinze ngo utegereze kuzayitsinda. Ifoke urekira ugasubira inyuma ukaja muri negotiation cyangwa ukavuga ngo naratsinzwe parce que bayihaye 3 mois ubibaye imyaka 9. Icyo ni bigaragaza ko iriya ntambara twe twayitsinze, iyo bayitsinzwe ntibabimenya ko batsinzwe. Icya kabiri, ino ntambara twayitsinze nuko twarwanye n'ibihugu twaragombaga kurwana n'abaturage nkatwe. Iyi ntambara twese tuba turwana na communauté zabaye choisi na leta, byari kumvikana. Ariko umunsi leta ubwayo yahagurutse ikarwanisha abaturage bagatsindwa, ikarwana igatsindwa, ikiyambaza FDLR amercenaire le groupe armé négative FDLR na leta igatsindwa, ikaja kuzana ikindi gihugu igatsindwa, ikaja kuzana mercenaire igatsindwa, ikavuga ngo ubutaka burananiranye ngiye kurasisha indege. Umunsi umwe irundu haye divasinze indege 400 n'abasirikare 5,000 muri ndege za Karingi, 5,000 militaires zihaze divasinga ku butaka, indege 400 hejuru, zose ziraza zambutse rwikoze muri Mutunda na Bicumbi.
donc rya jambo ya general rivuga ngo nta igiti cyakubiswe n'inkuba nta zindi mbaraga Kisekedi azorasisha abanyamurenge muri plateau zitakoreshejwe ndazo uriya prince uriya mungu prince sinza kandi kazireze mu zo kanye gusa nimba ari umuntu mwibuka amunyibusira izina ry'uko yitwa Eric Prince yarababwiye ngo iyi strategy mbahaye yo kurasisha drone yo gukoresha drone zino za kamikaze ni mudafata Minembwe muri 3 semaines muzohambira imizigo yanyu mutahe tagisikaye muzamufite kuko hano ntiyakora igisirikare yakora drone zabafatira Minembwe ariko muzi ibintu byabaye hariya drone ikirere barakoresha hasi bagakoresha birananirana nta bundi bubiko ndayishimiye afite bw'abasirikare bari abahunze kuri zero na barutana mutunda nta bandi abiterera bze ngo ndakoresha abangaba batsindwa zohereza pi nta bandi basoda ndayishimiye kuko n'ubundi ntabagira agira icyo bita ngo imbonera kure nibo bazalendo b'igihugu cya Burundi donc bamwe muri Kongo n'abazalendo n'abaturage bahawe imbunde mu Burundi imbonera kure n'abaturage bahawe imbunde nibo bita ngo imbonera kure ndetse abatutsi mu Burundi bo bita ngo n'abanyarugomo bagihutu batojwe na ndayishimiye donc gusubira inyuma kwabo bogaruka ari bajya baragaruka mu Burundi bagaruka ari Kongo ariko nta gikanganye ngo areke ikindi kintu kibasubije inyuma bagiye kuzana batazanye muri karakarere ndacu urebe position barimo bari muri position gutsindwa kugezana ibyo babwira kandi batangaje isi bientôt bibagwiriye kuri no space hari jambo navuze umunsi General Makarika fa twigwana ifata Minembwe abari hano baryibuke barambajije ku murage barambaza wese hari umuntu wavuze kuko FARDC garuka gufata Minembwe ndababwira ngo Minembwe kongera gufatwa ni FARDC ku banyamurenge n'abatutsi bamaze bakugwana uburenganzira bwabo ndababwira ngo niko kuri satani zayicarana icizere kwizahangura abakristo bose igahora ikubitwa imigere nabo itegereje kuzatwara Minembwe tizofatwa ejo bundi bageze irundi basubira ino n'ubunyine kandi mutekereza umuntu wari ufite n'amavi ngo ubunyine ntafite zero muri 2 semaines umuntu ufite indege akagira abamercenaires b'abazungu akagira igisirikare ngana kuri akagira effectif y'abasirikare barenga 200 ngo muri 2 semaines avuye kuri n'amavi avuye kuri zero at least ubunyine yakagombye kuba harwanira mu kariki wenda mu cyumweru gitaha harwanira za bicumbi muki akaza kweza basukwezi ariko atakaje zero ariko umuntu yotangaza ko yafashe Minembwe muri 1 semaine muri 2 semaines akavuga kuko atagifite zero umuntu yotakaza ruhina amavi akarango kamwe muri 2 semaines akavuga ko yatakaje amaka 78 ninde ubu nyine ya AFC uwo yihereza zira drone zari kuri zero gusa tureke zari mu mutambara tureke zari mu rusuku zari kuri zero ukayihereza AFC zingizinga ukavuga ati ngizi zino drone zari muri bicumbi zibashorereza bageze kare bova kuri zero bagatambuka Malawi bavuye Kinshasa Kongo nigira igisirikare cya mbere ku isi kizi kwitegura ni nayo igisirikare cya mbere ku isi kizi kwirukanga gihunga nta munsi n'umwe tutagira amakuru y'uko hazamutse ibihumbi bizamutse Minembwe nta n'umunsi tutagira amakuru y'uko hamanutse ibindi muzuba rero bari abarundi leta yeri barabahungu barakomeye kabisa uko umuruzo bica kuva 2019 abarundi barazamutse ukiryama abandi baramanutse mu gishembwe bavuze ko hari abarundi bazamutse mu Bigogogo hari abandi bazamutse mu Gafuku abarundi baramanutse muri Mukoko abandi barazamutse ku Kirungu abarundi donc baba muri activité yo kumanuka no kuzamuka hari umushi wo mu Minembwe wamaze imyaka yitwonishwashe baramubaje ngo se azabona akazi ka Monisco mu Minembwe arakahe arababwira ngo ni gushota mayitu ati no kuvoma amazi ya Minembwe n'umubazo bazinduka baje kuzana amazi kubera ubwiza bwayo baba muruzi gusa no kuvoma nta kindi bafashije abaturage abarundi nabo ikintu bafashije Kisegeti ni permutation y'abazamuka n'amanuka n'uwo muco bamusanga ino abasirikare bi hibuzira amanutse hazamutse izindi ibikoresho bya drone birazamutse amanutse abasirikare iyo niyo activité yari muri karakarere ubu yabaye effacé vuba bidatinze baraka na fizi zawe mu biganza byacu bizo ndabibabwiye bitwara amezi tagitangaza kibirimo
ariko ubu nyine barwandaga bashaka kurwanira Minembwe bagiye kugira gutangira kurwana badefanda Baraka. Icyo reka ngitambuke. Urugamba rwatsinzwe kuri deadline baruhaye, rutsindwa ku buremere baruhaye bakoresheje zarangiye. Urundi cyagaragara kuko urugamba barutsinze nuko batarwanye nuko batahanganye n'ingabo bahanganye za AFC bagahangana n'abaturage. Iya ni sinye gutsindwa. Tiwarwanira abaturage utagaburira, tiwarwanira abaturage usengera, tiwarwanira igihugu haurasa. Nimba urasa abasirikare bavuga ko M23 bagomba kwirasa, barasa ibitaro bya Karingi kubera iki? Barasa inka ziri ku musozi kubera iki? Barasa abagore bagiye mu murima gusarura kubera iki? Barasa ikibuga cy'indege kiri muri Kongo utimukana kubera iki? Ziriya ni sinye za genocide zo kuvuga ngo murasi kihumeka cyose kiri mu Minembwe. Si objectif yo kuribera abaturage, si objectif yo guhindura igihugu, ni objectif igaragaza ko bano bantu atari abayobozi, atari abapatriote, atari abantu babarwanira amahoro, atari abantu bohabwa igihugu bagira icyo bakimarira. Kurasa lebere wita mu lebere, ukarasa inzu, ugasahura ibitaro, ukarasa abagore n'abana, ukabimiza ibagaburira, ugafungira. Urebe abarundi bigeze kuja mu Mikenge mu Mikarati, bagenda bafite izumweru zo kurasika mu Mikenge, baragenda bashikara mu Mikenge basanga Colonel Mitabara barasubirayo, baja mu Mitambo basanga Colonel Sengiyumva barasubira muna, baraza mu Mikarati bajenga amambushe muri ziranze zose za Mizinga za Kanihura za ambushe zo gufata gusifu uvuye ku Ndondo. Nibo bantu ba mbere n'abanye bazatega ambushe ifu. Abarundi ikintu nabonye bazi gutegamira kuva mu ifu ndiyo bacho bayitegamiye. Donc ubu abarundi turaba devoir umutekano w'abaturage bacu barashe. Abarundi turaba devoir amazu yacu barashe Minembwe, inka zacu kugeza no kwifu yacu abarundi banyaze. Burya bamanuka ifu y'abaturage bari banyaze mu Mikenge. Ntabwo uzibuka David Gakiza tibuka ko bafasha abagore barenga ijana bakabambura ifu. Ndazibuka cyane. Wibuke Uburundi buzi ngo turabushinja genocide ya Gatumba, turanabushinja n'ifu bwanyeze ku Ndondo. Bishe wibuke ibitenge bigeze kunyaga abarundi hariya mu za Rurambo. Irurambo z'umukobwa warayigombotse umunsi wa mbere abajambo zamuka binjira banyaga umukobwa banyaga isakoshi. Rero iwacu tugira amasakoshi bagenda zakunda kubika mu isanduka ry'igiti, barinjira baterura isanduka ryuzuye amakuzi umukobwa wagombotse bararinyaga. Uri Burundi kuri Mukanda yishimye ashobora kuba Kenya impande zo mu Rurambo, umugore wa president. Donc impande z'abanyamurenge ziri mu Minembwe nizo nziza kurusha ziri kwa Siyoni, kugira ngo bataliyani na brigade ivi Bujumbura ije gusahura impande. Amerika n'ibindi bihugu biza byinjira Kongo gusahura minere. Abarundi bo ngo ikintu bazamuke mu Minembwe ni ifu n'impande zacu. Urugamba twararutsinze, urugamba bararutsinzwe. Iyo niyo siroga. Ikindi mbabwira cyane magaza ko abarundi badesevoir Tshisekedi umunsi wa mbere yari kuvuga ati abantu nta bantu barimo. Ni umunsi batsinzwe muri Masisi, bagatsindwa i Goma, bagatsindwa i Bukavu. Ariko intambara ya nyuma ari kumukuriraho ubwenge akabata basize singabo zo rwana n'abantu ba. Ni umunsi General Sematama na Colonel Gakufi baca mu Barundi 4,000 guhera Kaziba bagahubuka mu Minembwe bagenda baca mu Barundi bashoreye abasirikare batagereza igihumbi mu Minembwe ya province 13 z'Abarundi bakabacamo guhera Kamanyu ukarenga ku Runundo. Kiriya kintu cyonyine kari kwereka Kisekedi ko ntanga bafite zo rwana n'abagabo. Bari barafunze sentire zigari jana ngo zo gufunga ngo ntakazamuke. Arazamuka kumugaragara agenda bacamo, aratambuka mu Rurambo baciyemo, agera mu Gifuna baciyemo, aca muri Masango abaciyemo, atibuka mu Gitembe no mu Mukumba abaciyemo, agera za Rubarati abacamo, agera ku Muramza abacamo, atibuka mu Bijabo abacamo, agera mu Mikarati abacamo, aratambuka mu Mikenge aratibuka mu Minembwe. Abarundi ngo barafunze. General Makarika yarapfuye. Banari gufata gukura Minembwe hariya takiyongozi gihari asigasara abakoloneli yatwigwana. Intambara yindi iriho twigwanewe narashe abareta Kongo eta major zine mu Minembwe
bakazirasa barebisha intwari yacu abana barayibarira se wapfuye bakazinduka mu gitondo bakamurura mu gitondo kimwe badavuga ngo uzorwana n'umugabo uhaze ariko tukarwana n'umwana wafushije se aho uzurwana n'imfubyi ntiworwana n'imfubyi ngo itsinde wizi yo guhumira bavandimwe nta sinye Muhire yigeze kubwira umugabo witwa General Muhima ngo abaza abagabo barabaza ese mwabagabo mwari mu Minembwe niki twakora kugira ngo amahoro abe mu Minembwe baramubwira ngo twabonye ngo tukugurire inite wewe Muhima wenda ntayifite uja muri Madego centre barabasemo rukaraha babikino bamuhire bamubangire babuhoko nabandi nabandi amagabo shefu benshi ngo bashika umugabo witwa Rurambye aramubwira ati twatekereje ngo tukugurire inite uhamagara Kinshasa basobuje babwira gukura hanga intambara irashira niwe wayiteye General araraka ngo arakara babwira ati mugende mubwira abahungu banyaho bari bozi imbunda turwana muhira aramubwira ngo twebwe zacu zirogaje no guhanagura atoke ati mugende musenge y'Imana yanyu intambara igiye mu kino gihugu baramusobanura baramubwira ngo generasi hari siyo kubasengera niyo kubarasa twebwe twarasengewe n'abasogokuru kandi gifite amasengesho y'ikigugu abitse yo gukora ko murarwana n'igihugu gisengeye gifite amasengesho ya reserve donc amura Minembwe simbunda abantu bazabika kuri ziramureza zifatwa mu Madego siyo amura yacu muri Gitafe amura yacu muri Nzovu amura yacu muri Bwabutayi barasemo bamugora agiye gusenga amura yacu mu Rwanda go mugahwera amura yacu mu bibogo muri ziramara muri aramara ya Zarurimba amura yacu bazarurambira mu misozi ya Nyangwara kwa bene Mushabizi zirani zo amura zacu ziba muri gihugu tawo zirasabe n'ubwozana tworangiza Minembwe ifite amura amasengesho jamais kibibaho nika gituma uzubona adunya uzagenda kuri n'amavi akayirangiza gaswa kandi agasura muri Mutunda ubinga akavuye muri ni kujya kwa Israel izunguruswe n'abihugu by'Abarabu ariko bize biterera igitondo kumwe bigatsidwa igitondo kimwe iyo niyo bita Minembwe abatayi iyo niyo bita Minembwe ndetse narangiza urugamba tuzarutsinda twaranarutsinze ariko rero rwaradusenyeye barasha amazu barasimyaka abantu bageze bafata drone muzi namwe amafaranga zigura bakaza bakarasa umurima w'ibishimbo utari mu muturage umurima w'ibishimbo bakawurasa ugashira bakarasa umurima w'ibijumbu uri mu kabandi ugashira bakarasa ibigori bagasabura ibigori bisigaye bakabirasa na drone amazu ya Karingi Bidegu Karongi Rubemba yose ari hasi kandi niba twirwaneho na M23 zige gushira ibindiro za zero birasaba ko abaturage begerera imirima yabo yarashwe birasaba ko bafite muri amazu yabo barasubiramo ari hehe yarasenyutse barasubira barire mwiki nico rero tugomba gutangira gutekereza hanganga abagabo bari hano bari muri position yo gusapotinga bari abavandimwe batuye hariya mu rwego rwa humanitarian twindi tugira hasere nitwe hasere ubu David Gakiza ubu Jezo na Auguste Kingdom na twirwanaho na Sibomana ubu David Gakiza ni pharmacy ya Minembwe twirwaneho hano niwe inspection generale ya nani ya école primaire na secondaire Jezo hano niwe charge na nutrition Kingdom niwe ucha niwe Croix Rouge twebwe tuzatugenda turi pharmacy tukagenda turi tu parce que nitwe leta rero muhaguruke mumenye ko twasenyewe akarere aho hose umwanzi yavuye muri mu kubona hando ari mu kumukura ari mu kwamenya ngo musoza kama agasiga bari mu gunga bagasiga baharibishije n'umusozi bawikiye gusa n'imyobo tugomba gutaha tugasana igihugu cyacu muhaguruke rero tuje gusana inkike zangiritse umwanzi tuzamugwanyiriza ku marembo ya kuramugana wa General Makarika ariko umwanzi ntazazanywa n'ibindi azaza gusenya no kwiba no kurimbura barishe icyo tazemeraho ntibaturimbuye kuko kuturimbura baratwishe badakora jenoside ariko ntibatumaze kuko kurimbura ni terme ikoreshwa ku bantu wico hakabura n'umuvuga amakuru badukoreye jenoside kimwe n'abaye mu Rwanda itaramaze abatutsi natwe badukoreye jenoside mu Minembwe ariko ntibaturangije abasigaye rero muhaguruke dutange ibyacu twitange dutange umwanya wacu dutange ibitekerezo byacu
twunga abayobozi bacu mu kuboko, ahasigaye buri muntu wese afata umukingi, kandi umukingi wawe wose ufashe uzumva kuko urekura hakagira ibikehana, uzumva kuko kwifumbata hakaboneka akagaragara absence yawe. Niko kwa patriote, umupatriote azabona ko niyatagira icyo akoze tikiba. Ariko iyo wafata ibintu ukagira nabwiye abantu bushize ndagira ngo twese hano abanyamurenge bari hano nta muterankunga wa kino kibazo uhari, ahubwo dukeneye abaterankunga twe bagira ikibazo. Nta muntu ufashe urugamba n'urugira urwawe uzokenera abaterankunga, ariko nuyigira umuterankunga uzosinzira nk'utegereje gufasha abandi. Urugamba n'urwacu tituri abaterankunga bako, nous sommes des responsables, tugomba gufata ownership kikaba ikibazo cyacu, tugategereza abaterankunga kuri ba Damiye, abaterankunga kuri ba Senyamwiza, abaterankunga ku Bashinwa, abaterankunga ku Bayapani, ariko twebwe imvukire za hariya Masisi, imvukire za Minembwe, twebwe to the owner, umunyiri murwayi ni ufata haboze. Tituri abafasha bino ntambara, turabo gufasha bino ntambara ni twebwe banyirayo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.